Reka mbasuze kandi bifuriza ikaze mwe mukurikirana ibiganiro ndetse n'amakuru bica kuri chaîne ya Narina Media. Mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi. Amahoro y'Imana ndetse umutekano bikomeze kubana namwe. Dukomeje rero kugenda tubasangiza amakuru ari kugenda acicikana ku binyamakuru bigiye bitandukanye kugira ngo namwe mukomeze kwiyumvira isi aho igeze rwose bidasubirwaho nuko umunyamakuru de Kiza n'umuhanzi Odia Intore bakoze ubukwe. Rwose hano hakaba hagiye hari amafoto menshi agiye atandukanye agenda agaragaza ko ibirori by'aba bantu byari ibirori byiza, byari ibirori rwose byo kwishimira, byari ibirori byo kujyamo. Uburundi bwongeye kubona nyampinga mushya nyuma yuko bari bamaze igihe kirekire rwose nta nyampinga barimo babona. Burundi rwose Burundi bwongeye kubona nyampinga mushya nyuma y'imyaka 2 batatora uyu nyampinga. Dukomeze rero n'andi makuru ari kugenda acicikana nuko umunyemari Mironko François Xavier yatsinze leta mu rubanza yarafite. Hano biragaragara ko uyu munyemari yaba yatsinze leta rwose bidasubirwaho. Urubanza rukaba rwagiye hanze. Jane Muhozi yaburiye abakorana na FDLR ko bazabiryozwa. Ni General Muhozi wo muri Uganda akaba yaburiye aba bantu ko umuntu wese ukorana na FDLR ashobora kuzabiryozwa. Ayo ni amakuru rero y'ingenzi turi kugenda tubagezaho tubabwira uko ibintu bimeze, ingene bihagaze muri iyi minsi, ingene bihagaze kuri uyu munsi kuri tariki ya 27. Tugarutse rero ku makuru arambuye yacu nuko Kiza Kelly na Odia Intore bakoze ubukwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 26 Nyakanga 2025. Umunyamakuru Kiza Kelly n'umuhanzikazi Odia Intore bakoze ubukwe bwambereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kinyinya. Uyu muhango rero wo gusaba no gukwa witabiriwe n'abarimo Maria Yohana Ange na Pamela Lionel Senore. Abanyamakuru Babu wo kwisibo TV wambariye Kiza Kelly, Messi wo muri Disandati podcast yambariye Odia Intore. Odia Intore rwose amafoto uko agenda biragaragara ko byari ibintu byiza. Umuco nyarwanda hano uragaragara, ababyinnyi, abahanzi, byari ibintu byiza cyane. Dukomeza gushishikariza abantu gukora amakwe ariko bakibanda none ku muco wa kinyarwanda kugira ngo umuco wacu utazacika. Ibyo nibyo dukomeza kugenda dushishikariza abantu bose barimo bakora ubukwe muri iyi minsi. Ngaho rero ngayo nguko uko byagenze muri ubu bukwe, byari ibirori byiza rwose, ibirori bishimishije. Abantu bari bariyo banezerewe cyane. Tugarutse kuri inkuru ivuga ko Burundi bwongeye kubona nyampinga mushya nyuma y'imyaka 2 yarishize nyampinga ataboneka. Ubu ngubu kuri tariki ya 26 2025 z'ukwa karindwi biragaragara ko Burundi bwongeye kubona nyampinga mushya. Umukobwa witwa Kaneza Keria Laguruware. Umukobwa witwa Kaneza Keria Laguruware niwe wegukanye ikamba rya Miss Burundi 2025 nyuma y'imyaka 2 iri rushanwa ritaba. Waherukaga iri kamba ni Leria Serere Ndayizeye wari yegukanye muri 2023. Urumva rashize igihe kinini rwose, harashize imyaka 2 yose iri kamba ryibereye ahantu, riteretse ahantu, rikaba ryongeye kwegukanwa n'uyu mukobwa kazi rero mu Burundi witwa Kaneza Keria. Nakomeze nawe agubwe neza, akomeze abere abandi urugero rwose. Ni ibintu byiza, ni ibintu by'agaciro, ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu rwose byiza mu gihe natwe rimaze iminsi ritaba. Murabizi ko mu Rwanda rimaze igihe ritaba, ariko wenda buriya reka dutegereze ko rizagaruka. Abakobwa mwe mwitegura, abakobwa mube mwishiraho neza kugira ngo muzongere mutwereke bya birori. Ariko nanone abakobwa dukeneye abakobwa mwitware neza kugira ngo ibintu bijye birushaho kuba byiza. Kuri inkuru ya gatatu irahangaha iravuga ko umunyemari Mironko François Xavier yatsinze leta mu rubanza. Uyu mugabo
2023 ubwo yaburanaga. Bigaragara ko yari yatsinzwe mu rubanza yari yarezwemo na leta, ariko kuri uyu nshuro bikaba bigaragara ko uyu mugabo Mironko François, umugabo rwose w'igikwerere, umugabo bigaragara ko akomeye mu maso, hano ko bigenda biragaragara ko rwose ntacyo abaye, ari umugabo ukomeye cyane. Imigisha n'amahoro nyine bikomeze kubana nawe. Biragaragara ko ngo yaba yatsinze leta mu rubanza, mu gihe mu myaka yashize yari yatsinzwe rwose, none akaba yongeye kubura. Numva ko ubutabera ahangaha naho buri mu kazi, ibintu byagenze uko nguko. Tukomeje ku zindi nkuru rero zigaragara ahangaha kuri iki kinyamakuru, kiragaragaza ko General Muhoozi Kainerugaba yihanangirije abakorana na FDLR, avuga ko bazafatwa bakagezwa imbere y'ubutabera. Ibyo ni ukuri. Uyu mugabo rwose, umugabo umeze neza, umugabo ureba rwose ukuntu ku buryo uramutse wa mugani ubaye uri muri iyi mitwe wahita wibwiriza ukavamo. N'umugabo uteye ubwoba cyane, uko bigenda bigaragara ku mafoto, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biri hejuru cyane, ariko akaba yihanangirije abantu, akaba yabwiye umuntu wese ukorana na FDLR ko azabiryozwa kandi ko azabizira. Bantu rero mwumve bantu mukorana n'iyi mitwe. Iyi mitwe ntago tumaze kubona ko ari imitwe, ntabwo ntiyubaka, ni imitwe isenya rwose, gasenya igihugu. Rero FDLR aho muri hose murasabwa kwitanga, mukaza mbese mukamanika amaboko, mukaza mukubaka igihugu cyanyu. Uyu mugabo mukuru, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, yatangajije ko umuntu uwo ari we wese ukorana n'umutwe wa FDLR ubarizwa mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ukomeje guhungabanya umutekano w'u Rwanda azafatwa kandi ahabwe ibihano bikomeye. Kudesha kuri Kainerugaba kabisa, ukomeje kugaragaza urukundo runini cyangwa se urukundo ruri hejuru, urukundo rwinshi ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Natwe dukunda abagande ku rwego rwo hejuru. Amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana bikomeze kuba kuri iki gihugu cya Uganda. Mu General Kainerugaba rero ukomeje kwihanangiriza abagabo ba FDLR bari mu mashyamba, bakomeje kugenda bateza umutekano mukeya ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu muturanyi wacu, uyu muvandimwe wacu, uyu musangirangendo wacu, akaba yatangaje, yabishyize ku mugaragaro, afata ikaramu arandika, ababwiza ukuri, arababwira ati umuntu wese ukorana n'imitwe ya FDLR akaba adashaka kumanika amaboko ngo atahe ku mahoro, mu by'ukuri azafatwa, kandi namara gufatwa azashyikirizwa ubutabera bubari bwo bukora akazi kabwo. Kainerugaba rero, uyu General Muhoozi yakomeje kugaragaza ko atazihanganira na rimwe ibikorwa byibasira abatutsi, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda bo muri DRC, Demokarasi ya Kongo. Yongeyeho ko kwica abantu hashingiwe ku bwoko, yaba abatutsi cyangwa abahima, ari icyaha gikomeye kandi ababikoze bazabibazwa. Nuko we yagomeje abyanzura, avuga ko umuntu wese ukora ibi bintu uko byagenda kose azabibazwa. Iyi niyo nkuru uyu munsi, niyo nkuru rwose iri hejuru, ikomeje kunezeza abantu, yanejeje, namwe mukomeze kuyumva. Ni inkuru nziza cyane kandi muyisangiza abandi kugira ngo izi nkuru zigere kuri bare abantu. Hanyuma rero muri bikabisoza, uyu mugabo, uyu mujenerale udasanzwe ukunda u Rwanda cyane, agomeje kubabwira, asobanurira abantu bakorana na FDLR ko rwose bazabizira, akarimo bagira inama yo kuba babireka bakavayo bakaza bagakorera igihugu cyabo. Ubutumwa bwatanzwe mu gihe hakomeje kuvugwa ibitero bikorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi n'uyu mutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse ugizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mwabagabo mwe, mwabaturage mwe, mwabavandimwe mwe,
ndabinginga muve muri FDLR muze mugaruke mu rwababyaye, turi tayari yo kubakira, twebwe abanyarwanda turi tayari kubakira, ariko muve mu bintu birimo bidafite umumaro. Uko byakenda kose iyo ukora ibintu bibi birangira n'ubundi bikugarutse. Mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye kuri iki kibazo, mu mpera za Kamena 2025 leta ya DRC cyangwa se demokarasi ya Congo n'u Rwanda yasinye amasezerano i Washington DC agamije kwihutisha gahunda yo kwitandukanya n'uyu mutwe no kurandura burundu. Ayo masezerano anateganya ubufatanye mu guhangana n'ibikorwa bihungabanya umutekano w'impande zombi. Ngayo nguko rero, nguko nuko inkuru yari imeze, nuko inkuru yari iteye, nuko inkuru y'uyu munsi yari hari niyo ngiyo, nuko Gen Muhozi yaburiye abantu bose bakorana n'imitwe FDLR. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, mukomeze kugubwa neza. Amahoro y'Imana.